Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka Nyautrep Acik National Movement kala nang peniar syushu ya kishnat trikam jongka. Da ka papenka sakawai kishnat trikam kabalatip kum ka H&M Jaintia Zone nalor bakala don lupa ya ka district kata ka West Jaintia bat ka East Jaintia district bat nalor ki circle bat ki unit bapher ki bakani ka sengkala don ha kini ki arteli ki district. Shua ban pentian semai u Presiden Rangba jong ka H&M u ba lamprang karbani u labatai sani bha ya ki nongelam bat ki dukhot pathama jong ka ni ka seng ya ka nongrem ba ka H&M ka yeng khamtam e ban yada ya ka khando ka syam bat yo put usam nangta ulapan pauru ya ki kam ki ba ka H&M kala le ha kini ki khanrius nam bala le no. Ha kani ka singi pentian semai laya don lang ki nongelam ka H&M Central Body ba kenthop u bawan nong siet Vice President Central Body u ba Livingstone's EM u Finance Secretary Central Body u badeiru u in charge jong ka Jaintia Hills lembat ki wepan. Ki nongelam jong kani ka zone bathamai ki balasya pentian semai ki kenthop ya u President u ba pinsngan papang u Working President u ba Thomas Sutulong General Secretary uba Moon Evershine Dakar bat kiwepan. Ngi kundap sunrang dari, in tray sitom tray shitham, dak mensim kabakia, mensim jing sulit, dak mensim jing kitram, bat dak jing tip breu tip play. Di kelas kem ban sekri ho, yang cat benriu, klem kenan bin, leng bak seng H&M, bat kita smairo do bertakas ni, saka jing slur, ka jing sempang, bat ka mensin ich hok ila kari, nang bangin lawan launo, sok kedot. Kiba tek lakum ya kari kape ija juga ai bau boleh terakan apa najro undor engkat bersumari habi por kum tangin long ki atiat baklan bat ki payaba skam jong cat nakum taban yada ya uput usam kariti dustur bat kejilong kerbang jong kecak beliau aku les haka ar pundu trip sumbar te padlong ku kata ke pressure group kaban pressure ya ki jinge jong kari beliau hangne to kejelang ini ngatrai piken mau ba haus nam jar pala sengin ke seng ba pelong dolong sunama de ri ke be jungi haus nam arjar kendai kadai ka seng H&M ke jungi ka ba kendang ya ki barjala ki ba syong di hamadan pathar ya sor shlong ruai nadu wat pana du pimbi dai ka seng jungi ba pha ibun tiar kum ba lais pa ngot ban kendang bat haus nam arjar sipau kadon ka jinge jong pro uslan jungi kata kidai ki humkat bat kibadai ki bayarap ya ki traffic police ban peniat ya ga jinge jing blok kali poslong ki sakut tulok da ki clue de deleng ba ke H&M ka tur kan san pos de lembat lama bat hatat por sammi isnon doj ka order na ka surkar ti bat house nam aja khatar ngani tu ibi kadai ka seng H&M ka bakyar station border umtna ribuan district ban lek kendang ikut asam bagi warsna bi anya ka we ka yeng sa jungki hak nda siap jong kejela kalian bat house na macam pra kadai ini ka seng jungi ka balek secara tachira sate sta po lenti sa sulsar
ban lek thum mo put ban sai bot kum si benta ban ya da ya ka khando ke siap ku sam dun kasih penat bat hakat bat haus nam ar hajar ar thol ba ni hiar sa ne ha supai namar pi ha kine ki stan benta liyo in government MDA ke bala shim ya kine ki long pending issue tengi sutu orang ni khamlek ban bu ya mo put mo sam kalau ka shem jing ya ka government ka shem jing ya ki klip sunshar ban tip hadu na hadu ha ku sam jong ka jalan ya lama ka tadau ka seng H&M ka lek ban si imo put ban sangbot ba kum si benta ban yada ya uput usam jong ka jalan ka sapna ka jui namar ngin la ban len ha ka ne ka wi ka be jui la ngi ong ha ka sapna ko on doktu la ngi ong halang pi West Hill la ngi ong hari boy kibun kicaka ba ngila sa kentur ka suka asam te ni thau nang ni keseng kedeka ideologi jung seng galong kum si benta ban yada ya kendok siap ban long ni kejing ke kum kadak jong kejing tit me kum kadak jong kejing tit jingkhang ni ya ka sorkat prek ba kade ba implement no ya lain mat ndawa jong kari ba kumbang le tit ki ai kita mat ndawa kita kimat ndawa kalong way kedeka Bengal Eastern Frontier Regulation Act leg ILP 1873 Ka number 2 kedai pandong no yaktin khasi garo hak kan pra jogar secara India bat kepala kedai pulau isu kebaki paradok prasnam jugi ki long langknya halaka jong kasnong halaka jong kari jong kan do siap kum si benta bat tit jingkhang dia ya ka jing le menti dan ke jing le kelut jong ka government of India but ngani tu ipi ki dikhat ni breo kalong ke ek bastuna namar man ha ka art contract khabang lek sitagi hapor bang lek simi permission ila yo upani kendo but way MP jong Raja Sabha ure in charge of this way ile shong meeting but kumba shikenta tam but ila kren ye ki mat ye ki jura jong jet breo but ula ai ye insurance ka sai ba ya ki lain ki mat ka ba baik ba jalan ya ki anglo ki community ya ka ba ki lain ki mat ka sarkar ka dat pangonra hido ba to ai ula ani ba unsara hak ka parliamentary standing committee jong sarkar Jongi bola ongru ba ni solong inong toom pagin slong nong to ding jono bade hari kisiken mata niyo i bat ngilong isa inong toom inong to ding jono wasolingo para spy habang ipai seksi bladap niyo i bengalong nong to ding nong pumjulo kolong ba mender banabar wan ban seng ikam bijam po kejala jongi jongi habawan seng kejala jongi kalau ban wan seng hakerteng jong kita beri jongi ketika kam kaplatika kusaipan hari pemban kejoki niyo i balik lain masosi kalau ba wat kilo kumi wat kilo kepa wat samlaru tiada pemban beri benabar makitip nomor kila kiet balade hiru bong sotam papis long nong tuum penong tok din jono dihang ni nglalong nani pemban kita kikasih bila benda ni hak kita berhar taman yo berkamai penheng saipan cukup beri benabar baru pucat tadi jongi taman yo merung beri jongi benda ban kamai spa kamai pau ban kejenut barang beri jongi kani kalau jing ham barang ni smart apa pirung kisang balang apa pirung haru ketam kecedam abu cepat depi waklong kita inong sok ding jono ndeng long kisipai kiban rat kita benami kiban rat kita beri benabar betul banwan ban pen tron ya khai paten ban pen tron hamtam ya ka ko brom justor jong hari kesin cak jongi ban menta daru belayo dong jala baharu menta sampa di sedang ini gejala kadang ya ban asut setelah itu liudak te kumta habang i naduk sama meswa sibun kinongelam sibun kiri frau sibun kirang ele ilami sakmat
kilami semat ban kentiu, ban yale ban kentiu. Ya kari bujat benriu, lingba ke honseng balang, lingba ke nikmat. Henry, habak abalang yai sedang dipor. Day tak anda, lapau sedang ahajar pra. Kata lami sebagai seng balang. Kabadong jing slow, menkit benba yang dikor, menkit benba yang kaya kesan bujat benriu. Kata kadai seng HNM.